Ruhanga ukantora Şöyle bir kabı rahat Dinekaro dikona Yani kundera wenka Yanyoza horize Nemuka amarayonsa Anasama çanga tarengisiz İvaja yenjeriyo Ubwo mutumba wanchita kugira ngo byarahine huko. Anje yangu byarahine. Nyabo. 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 Iu. Nyabo, iu. Akwenda uramba kweta nanka apo. No mangwerie bisina ngofite beze. No manyangwa ambaga ninye nahire nanka nyinji. No manka hesete nyinji. No mesete zakozire mbaga zibe zanje. Aya ko kabaswe ko no mwinazi. Maswe ko no mwinazi. Shawagambise. No maswe ko baro no mwinazi. Yemera gambereje. No mangu masoko no mwinazi. Nkorenda. Mama gonga abantu bakumanya birungi. No kwatakeze mboga no mu rutoke. Ashoko. Konka si kamaze kubuze. Konka banze kubuze baro. No mangu no mwinazi. Nago sito kwataka kupanja se eba akapanja nawe duka. Akapanje duka oze mama mkazi wa mani. Ai mama gongo ketura tukuswera munako. Barganje nanaga saga. Agi ndakweta chi ngobaniza apo no mango iwe kama impurikizaje na manyoni nyako nani no mango masweko no mwina zinangwa kama nzingambeje no mango acharo chona toka so uye ninde ugarche mutoto no mango acharo chona ninye kusinga ubwiga ndebe bistatore no manya eriye motoka zikwanzira abayifo yanyu mamuhora akagora barasho kabarashinga mino kawanunja no manya Eria fame je yukubane mu ihamati amateri nyegaba ati no mechi ndani intensa ko kama seko na mu Maseko no mwinazi na kwate boka ziteko murtoche zufa itari ine seta garanganya uyanchiza ni faje business auto toro kayo kawabishi kwatana auto toro kayo wabaro nkasash nkiza akakuswera ay Koka abantu nbarya konka sinangwa amazi kubuze masoko ine cyakugasira
Hano yakunga sala yindi. Akashate wano tisa. Nani ntesa? Ekanko. Elia nyine famu mpango. Nani ntesa kwechweka cha famu. Waboro rugiyo. Wakano shana na ni bari wanje abyiye. No mangu wawatensa. Echo kugira ngo barabyine ni musinga. Mama soko tayine bwe mwati kabanze kubuze. Esaheje. Nyane niza ko no mukuzi. Mama soko kasugira tenzere. Abe nangambe numnywana wanje munonga. Abe najya kiriye cyana niza kukwata nicweramo nakisiga nakite ko mwana nikinagaho. Mwana yo kwikiza. Kandi yasamere nakuntweka. Uriya family. Oyina magezi. Ati cyo rakora igiyo. Oyize kupanje duka kugura motoka kineze kugura motoka ukwenene family yermente ogumetu byameka bamutubedi okora gurke ayo no febe cyane konga baze kuvuze nyone banyita Mr Life Kabaka aura kongotiza ko mugamba ngana ningamba niwe nyone banyita Mr Life Kabaka acyaro cyoanye kusinga kuzana ogore barashimanye cha brasture naona soro mukaza ko yenza ku brasing ninye kusinga kuzana emizana acyaro ninye bakumanya karangwana ninye kwesongoro mu chachi ninye kwachigona ni babanzu wanje mwesho gaba no musheshe utabeturumu ni warukoramo chachi ninye kujirebera yon akatocha ko kureba nakamukuru we turina rweyi wakata musheshe kakushanga aha tumugambara ki ayo cyo mgamero chumaye iyo tafayo kokati wichirizana ni kutwara ati rgo twarendera mko wawe kora hezi oyize ese boga nizirya ni kuna bakazi bakwera nyo amashaka kakore subi koko tore ngo Iwan ahona kaba masoko ni masoko nadiyo ni ngitezo ka yara cyoko mukabaho irinkashi wasaga najiswe yeta mugisirasi nabanjisire kisha mashwe kwa njoka muzishweka najiswe nanye ni ngamba mukabawe nanye ni mujira mugore ndio kuna unaka papari nje okaina ndisize nabanza nayeshera manyara anza nayeshere mpunuzito no kosa hono kosa bene kumba yoko mbone sana zo bagiye kubazinaga ganya to busana sho umuntu tagumana arira mba yo kumba niyo ni njambo no busana bene abantu bashishagura nyatamashatu kaka mazima bashisha nanka twarire nko mugore wanje mazima umbumba no gumoka guteka okajume kahwaka konka mwami otari umusuru otine majezo mutwe gwawe tereza sentence abandi bapangira bakazi babo za business konkanye wontiro mu rutoki rebe munonde terere abandi baretera za app to kurizina genje kwa kunyeta nibanyeta abu nonde tera mapapati kana takafa yo aho tamono takaza yoga tunorete me utakafa na kusorwa wawe nyoko biyo byantama sweetheart hani iwe Tichenda. Echikumanyisa. Abana barakasa kubagura za motoka iwe munondetera papa ne kwa. Nishengereza mukazi niwe. Eshane watorotore bibe munondetera. Ichigende byo yakumanyisa. Ngati kiwe rumushirisha tiro kuchijwiri. Echikumanyisa. Ndebo yerebi. Kare nizaguma nguru akahuniwe. Echimu. Amuhunaga boro. Empunu. Kare nakugabira empunu yanjiriye mpangu. Oho kuisempu. Nore ndi kushempu. Oshokore no dish. Ashimuni niyo kanore chibunu cha mazima ganga kungani niyo ngumiseriza Agenda nishingereza mukazi nishingereza mukazi masweko reka twicizane nishingereza mukazi masweko akona kataka raisinyiza ko kubwenje iza nkobwenje ati na mama sweko cyuturakore ati nkuriki na mama cyuturakore baba bazifitanga umukazi baba je ikobwenje masweko mama cyuturakore iza twirara isanga amatarufu cyo no mecho rakore yiraka cyinagisha ati masweko no mecho rakore kazi yagenda rumoto oriyo makazi abonire kazi yagenda kinda amaje kobwenje nyaza kwiza utakakwiza ufire toba nyongiro bwenje cyaro mama mukazi yagenda ntaka mutwekire masweko no mecho turakore oriyo makazi abonire kana batacharo bana nabe mwana bo rwasire nyona mubwije bunda kwe no mecho turakore konko takafayo abakazi barunje nuko babo mareke agende nuza kwita wa kumforo oriyo nakwita mareke
ati yakugira ngo umurya uryo muhoro ngo naenda bine motoka naenda bine farm zente naenda bine bintu atoriya no fatina mureke masweko mureke ibintu biwatire mbireke bife umanya ngo wafira umukate yaka kuvuga amanyo nakunda mureke jendi mureke noza kushwe atunoreba kanyo na Amerika buja ngo nimo yangandara mazima mureke norebe watu ngo tukoko twawe mwe natwe tukoko twoyenze ngo aturya tumareho matike yakurangira ngo toyine ki mureke jendi mureke guza tukoko twawe guza bahuri niyo yebiso manya niyo ri mukazo bota kumbasa yere kanzurgeho endereza urwo nasane kanzurgeho jeno ri chipapari charga mukazi yaka papara kanje kuna na yeretera mukazori manya bone niyo tukira ngo baso yagureke zikusindira mane nangwa zibire zitangiye niyo nori no mukazi nori nyo tukureba niyo maki namurebera mu kidara najya ntore tinka basa kumuswera bisoka muyanga manya bonire okubakazi bagawe niyo tinka muswera ori masweko bayi kare ogenda cyane kanzahe kanga kenza kuremba umusaza nanye kanga ko muri toce rwanje nanje nimbyare mituma noreba mwe norera ifu noreba mazimondo narondire mukazi mu rundo kushwera ata mukazi nyine yoriyo waswento abayina abana basotwe kugira ngo iyo norewa waswirogo mu nangwa kandi abana bashatu nimba natandikira mu magobo ogo abana basotwe no basafutandikira nimba natandikira mu magobo no basafutandikira mu ndiringiri aha kanku diringi ogo abana basatu ako niza kumujyanto musiza ade yaswiroho nguko be waswirwaho ndamujyanto noreba iyo ina abana basatu mbwe nawo ko musiza be yaswiro ngo abatakazira batakuzara wantenga mbenu yani nangoswe ngumu utakatfahecha wafutachiro mago maswengo utachiro mago wa mumpire mama kambe ni byaro kutumba kanja abora ndabakubona abona nyakanye byaro kutumba kambe byaro kutumba nanye umkazo wanje itaje yatantira masweko akwasi korawe oya tiesete no mayete zanje ziriya ni twama tebur kweza dare niza kugabire ngem twaro nketano ni twani nya period adare ureke kuba nabonika bakiga turo Toka tuache. Inoma yetu nabani kugamba. Noma yetu nani kugamba nyawe. Oro tuchirwona n'urwanje. Tinkwendo garuko hinge. Echinta kwenda tinkwendo garuko mu rutoki. Bakireba? Cyatse niwo mwonyemeriza. Ibyo tugamba gahama kugira ngo rya yagenda. Ati niye nakutwara wanje banzo maro mwako mungu atakakumani niyo yagumariza mucinka hero mucinto ya mureke gitumare mu mwaka ati cyo rabanze gukora konka atakuza kuntera ko tuye kandire byinshi ayo niza kubisasura icyo rabanze gukora iyo family planning ujurgo ndikene njya ndubu teke mu rubu ebintu mbyine no reka nyepikeni futwe mayo bokoze resobe cyasiza nanye tingachi za atebe bikizo noza kuba nuriya ikizo ne byanjye urutoki n'urwanda nubwo kureba urutoki rwari bazururi biberiyo rwa mukuru we abe naza kwizana umwaka tine cyane cyone banzo pemka haje icyo gubakireke nandi umutoki n'indambara famu zanje ibyo nandi n'imberambure ibyo ne byanjye kugira no gubazurwa kana tukureba kureba mawe masuyo kabe yakozere nsobe cyane kiboniye Masweko yabona Mr. Life kabaka nindye jizobe ndafanga kuri ati mama we Masweko yabona Masweko tachigarka kuri amboga Antashka wagamba byinshi Igo bonke turakure nza kubura motoka no kutimye byo ebine byandi by'umutoka nandi nindi yabakozi wakireza nza kubura motoka niyera bene ko wano za chachi
Nza kugura jeta kwezi kananga. Madrasa. Wano uzacha chinyurabe. Aze no kumustamenyi manza kwa na driver. Nyurabe no genda mpora. Aza. Nere masho kakata gisu. Natewa. No mama so kakata gisure. Kara humwa kagumwaizo tukuzara. Ni masho ko naheze kumbuza wazanata chibigambo. Wa hezo tukuzara. No banzare. No ine kubanza kuzara kujangu waze naguriye byonde. Natachikwacha natachikaniza byantu omukazi utarazi mtaru wawe utari mukazi wawe. Tuzachachi twetege mepeta byona bidigide burchibende meni ndia burchiro. Oh my god mawe okobunuzo kokagaranga abantu ensine mwena boro nabo baswera aboro baswera bakazi bakwera nkama mo aboro babona abo mani umuntu kodo Wakati wena nienda kwa rabe wampizo wawe. Tinko ndagara kujwara bikade. Ndakujwara emyenda ya ready made yo. Akatete yako kureba akanyine nakatweriye masweko. No biha. Ninye nakamutwerire ni. Kanwe yampire sente. Ninye nazumire ninye namutwerire. Ati obwara abariwe. Ati nanyenda turarga. Ntwara mtawuni. Nomani motoka mbere ntakajejere. Ndamanze njege. Kunka wajuguze niko agera mu yanje. Masmani urumashwa.